Kakinhun Anti Narcotics Task Force lani ANTF Meghalaya kalayok kurup ya udroks ubasongdor palat sanpusan lakan tingka ha kajingkanra haluar renja shilong ha kani kasngi ningkong. Kipulit kisuba bakatai kajingkit drok kadon jingyadai bat kakinhun kai drok kabakam he apdeng kijala. Dakabale katkum kijingtip bakerpang kakinhun ANTF kalatalasi ya kayingsa jong Rahul Chetri ubalasya kenno ba udai unong gedrok katkum kikendon jong kaan NDPS. Hakani kajingkanra kihe sorkar kilayok ban kurup hadu arhajar riu pauteli kidawai nitra sipam kibala antat pakisyongdor prapon ar pusaulak ha katai kayu bian. Nalor kata lakurup ru hadu arpalai teli kisenduk sabon plastik kibala suwa bakidai kidrok heroin kibakiah baro arspa alai penyogram. Udrok heroin usongdor kum basau penyolak tengka ha kayu bian. Lakurup ru yak bisa kaba arpunyo hajar laispa na katai kacaka. Henry unongsha keno bakongsan ubalatip kerteng kum Rahul Chetri ulala ban petno nakatai kacaka dakakali Maruti Ertiga kabarong jerngam kabadon ya unombar ML10B Sunlai Sau Nyau katba kekenhun pulit kalapoi. Udangsa ha kajinglat luit bat lapendong ya kajingwat beriu ban kem ya u. Halor kani kekam lakem ya armut kibriu kinong tokit kinget pa unong sya keno ula bandai shibenta jong kekenhun runar hapdeng kijela kabala penbej baha bat kinring persang kidang ya chakmat ban penlong ya kijing yadai chakmat bat sadien jong ka network pala suba. Superintendent of Police ka ANTF Vikash Kumar ula kerpat ya kipat ba ban yasam ya kinu kijing tep ha kaba yadai bat kinong sya keno bala petri nani kikam ba yadai bat utrok. Ula pentikna ba on buri ya kajing itu ya kinong pentep bat on ai ya kikusnam kipabiang.